Dobar dan, ja sam Ivan Raktić, rođen i odrastao u Švici, igram u našem kockarskom dresu i tu sam da vam malo objasnim šta se radi ovdje u Varki. Pa dobro, šta se radi u Varki, kako izgleda jedan dan? Ali ovako običan dan je buđeno otprilike oko pola 10, doručak u 10 sati, onda lagana kavica, malo porazgovarati, malo prošetati ovdje po kampu, onda ide ručak, malo spavanje, poslije toga ide mali sastanak i trening i onda kasnije opet analiza protivnika i malo se zabaviti u grajon i na spavanje. Jel imate nekakav organiziran izlet u grad, odete se prošetati ili je to zabranjeno? Pa nije zabranjeno, ali iskreno da je rečeno da me ne zanima grad ni ništa. Ja sam, ne samo ja, nego mi smo svi došli vamo radi Europskog prvenstva, radi nogometa, ne da vidim grad. Ako mi bude nešto stvarno toliko dobro, imat ću dosta vremena kasnije odmor da nešto obiđem. Tako da za sada u tom smislu grad, država i sve to nije baš u prvom planu. Ili igrate PlayStation 3 kao i ostali suigrači iz ekipe ili? Ja ne, ja sam više na stolnom tenisu. Na stolnom tenisu, je li ima nekakvo natjecanje ili postoji neki baš prvak nepobjediv ili je to sve isto? Pa ne volim pričati o sebi, ali ali da. Ne, tako da ima nas četvorica, petorica koji uvijek igramo. Neporažen sam, imam svog partnera Subašića, ne može nas niko dobiti, jači smo od Manchestera, tako da ne može nam niko ništa. Svaka čast. Jel imate neko specijalno jelo i piće koje obožavate, kojeg možete ovdje slobodno jesti i piti? Pa u tom smislu što se najviše pije je voda. S druge strane šta jedemo, imamo tu naše kuvara, on nam uvijek nešto malo promijeni. Ali uvijek je manje više to otprilike isto, to je riža, krumpir, malo piletne, komad mesa, supa, salata, to otprilike uvijek se okreće otprilike isto. Što je najperverznije, što je najgore, što se priuštite nakon dobre utakmice, nakon pobjede, od hrane? Lako je za hranu, kasnije jedna dobra piva, to je mislim najslađe. Koja je najbolja švicarska piva? Ili još se držite švicarskih piva ili? Pa ali švicarski ili španjolski, pošto sam tu najviše, tako da u Švici je takozvani Feldschlösschen, to je odmah u tom smislu 3-4 km meni od kuće, tako da ta piva se u tom smislu, kako bi rekli, dere najbolje. Izvrsno. Puno hvala još jedanput i ako imate nekakvu poruku za ljude u Hrvatskoj? Pa što da kažem, nadam se da ste svi uz nas, da će nas bodriti u tom smislu kako iz kuće, tako i u stadionima. Mi smo u tom smislu tu došli da dademo sve od sebe, mi ćemo sve ostati na travnjacima. Uz vašu pomoć ćemo biti još jači, kao što kažem, budite uz nas i da ćemo svi zajedno sve od sebe. Mi smo uz vas, puno hvala još jedanput. Hvala puno, hvala. Hvala.